laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها وأنا معهم بمنك وفضلك يا غفور يا رحيم يا ودود. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والتزام تعاليم الكتاب والسنة قولا وفعلا واعتقادا وسلوكا، فإن نجاة البشرية في الدنيا قبل الآخرة مرتبطة بالتزام تعاليم الكتاب والسنة على ضوء فهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فإن عنوان هذه الجلسة بمشيئة الله جل شأنه سيدور حول مراقبة الله جل وعلا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا مراقبته في السر والعلن، إنه جل وعلا يتولى هداية عباده. أري أن يأتي الله تبارك وتعالى أن جولي نلاد صلى الله عليه وآله وسلم كرب دينغول mi salmini on salminango ngo hannuɗon salminango islam. Mi wasike hoore am mi wasike on wasiyemo Allah subhanahu wa ta'ala accali hay e goto sina o wasike mo on wasiye woni hulugol Allahu tabaraka wa ta'ala. jiyaɗo heɓata daraja feƴƴowo wasiyede hulugol Allah subhanahu wa ta'ala, bal teddungal jiyaɗo mawnungal ko fewtinede mo hulugol Allah subhanahu wa ta'ala. wano jalla wa ala o wi'iri walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. ɗum ɗo ko aramɓe sakkitiɓe hawti ɗum, bal Allahu jalla wa ala fewtini ɓurɗo teddude ko tagi kon fof ka dow leydi woni nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wi ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah, ko an yo annabajon hulu Allahu tabaraka wa ta'ala. hiɗen andi Allahu tabaraka wa ta'ala si yamiri jiyaɗo ko o woni waɗude haray ko faanda e yamirore nden ko tabital e dow ko woni kon, wona fuɗɗagol mo waɗugol. nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam huwa akramul khalqi inda Allahi ala al-itlaq wa ahabbul makhluqina ila Allahi azza wa jalla ala al-itlaq. ha ibnu Abbas radiyallahu anhuma ɓe maaki wallahi ma khalaqa al-ilahu wala bara basharan yuraka muhammadin bayna al-wara. ɓe maaki mi wondiri Allahu on joomi men tagali ha hande, joomi men muulali ha hande, tagaɗo jinduɗo ka dow leydi o yi'a tedduɗo ka joomi men ha hewti nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. haray idan si joomi men fewtini nelaɗo on ittaqillaha, haray ko holli ko joomi men ɗaɓɓi ko lazimu taqwallahi azza wa jalla, tabitu e huune ne. wano Allahu tabaraka wa ta'ala wi e suratu nisa ya ayyuha alladhina amanu aminu billahi wa rasulihi. o noddiɓe bi sigati l iman, hada i'tirafun minhu jalla wa ala lahum bil iman. o wi ko onon yo gonɗinɓe, o watti ɗon kadi gonɗine. haray yamirore aranere nden e yamirore ɗimmere nden sertay. noddandu aranuru ndu ko onon yo gonɗinɓe ko seeditanagolɓe ɓe gonɗini. yamirore ɗimmere nden wonay
toragol ɓe tabitu e ngal gonɗinal ngal ɓe woni ko waɗi koko ɓe woni e muɗum ɓe yamira ko wano noon haray julɗo feƴƴata wasiyede kulol allahu tabaraka wa ta'ala hiɗen toroyo joomi men teddinirɗen ɗum alad dawam e dow gurdam meɗen ɗan sabu malal meɗen aduna atto lakara ko ɗon woni tuma yeebiɗen ma ɗum soññiɗen ma ɗum jaasuɗen wo haray ko ɗum ɗon woni ko fuuti en ko yer ko kulol allahu subhanahu wa taala potti en wo fottuɗen e sattede ko yer ko timminden ɗum wo allahu subhanahu wa taala waɗani en ko faalaɗen kon aduna atto lakara haray tanƴiniɗen ɗum ɗo ko amrun musallam julɓe ɓen fof no jaɓi ɗum ko hikkitata ɗon faalaɗen yewtude fi muraqabatullahi azza wa jalla fi honɗum suɓani ɗen muraqabatullahi azza wa jalla woni aynitugol jiya ɗon allahu tabaraka wa ta'ala hara anta tura'i llaha fi kulli ma tataharraku fihi wa lahu kala ko dillata e mum kala ko dillanta hara haqqille maɗen iwata e allahu tabaraka wa ta'ala e konko wonɗa dillude ɗum wiyete muraqaba ko waɗi karamo kowoɓe tarbiya ɓen fof ɓe fotti wondema sirru gunno ko haɗi kon allahu tabaraka wa ta'ala nelitude nelaɓe goo ko haɗi kon allahu subhanahu wa ta'ala nelude nelaɓe goo ɓaawo nelaaɗo men on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam sikke wo alaa ko yondinorgol mofte nelaaɗo ɗen yo ɓe darano ko annabaaɓe ɓen darantonoo ko sikke wo alaa ko ɗum ɗon woni hoore laawol ngol fii honɗum allahu tabaraka wa taala o wi'i kuntum hayra ummatin ukhrijat linnas onon woni ɓurɓe moƴƴude yaltinanaɓe yimɓe ɓen ka dow leydi ɗo haray si tawi en woni hayra ummatin ukhrijat linnas haray ko ma wonen qadatun linnas la shakka si en woni ɓurɓe moƴƴude e yimɓe ɓen haray hino anda moƴƴuɓe ɓen ko kamɓe ɗowata yimɓe ɓen joni noon fiilina kuuna qaada fiyo en wonu ɗowoɓe wonen kadi ɗoworteɓe e kaɗo dina allahu tabaraka wa ta'ala hino landi moƴƴingol hakkunde meɗen e allahu tabaraka wa ta'ala qabla kulli shay'in si ɗon moƴƴali hay fuy moƴƴata attuɗum ko waɗi karmokoɓe tarbiya ɓe wi'i man aslaha ma baynahu wa bayna allahi azza wa jal aslaha allahu ma baynahu wa bayna khalqihi kala aynituɗo ha moƴƴin ko woni kon hakkunde makko e allahu subhanahu wa ta'ala hara yo terto hakkunde makko e tagaɓe ɓen joomi men ɗettanimo ɗum ɗon moƴƴay haray ta yango fi ɗum ɗon e to tun hakkunde ma e joomi ma kañum moƴƴa ko honno noon neɗɗo hakkunde mum e joomi mum moƴƴirta si o woni yeggitowo joomi makko moƴƴay moƴƴata joni noon ko fiyo en ɓeydu wattude hakkil ayni tan allahu tabaraka wa ta'ala ha ɓerɗe meɗen ɗe woowa mo aynitude on say ko heddi kon joomi men moƴƴinanayi en hakkunde men e tagore makko nen si ɗum ɗon manki wallahi en wawa moƴƴinde hakkunde men e yimɓe ɓe enen en wawa ko waɗi rida nnas ko gayatul la tudrak ko bahrul la sahila la yimɓe ɓe welaye maɓɓe o ko maayo ngo ala fongo ko nokku woɗɗuɗo mo neɗɗo wawata hewtude hay e gooto wakkilatako ha aduna on fo weltanomo o wawa ɗum ko waɗi si nelaɗon alayhi salatu wassalam wuuri jokki ko jokki ha joomi men seedani ke nelaɗo ɓe timmini fof woni tamam goɗɗo dari ke yeeso ɗum wi'i nelaɗo hulu allahu on nunɗa a nunɗa e golle maɗe haray kombo daɗata hay goto joni ko etagol ma terto hakkunde ma e yimɓe ɓen jokka ko joomi men holluma kon hakkunde mo on acciramo ko fawti kon
jonne jogoɗa ko fawaɗa kon an anta mukallafun an tusliha ma baynaka wa bayna allahi azza wa jalla hada mukallafun alayhi ko a fawaɗo ɗum amma hakkunde ma e yimɓe ɓen yo yimɓe ɓen e nanane ma yo ɓe jaɓane ma yo ɓe ɗoftoma ma kala ko faalaɗa e maɓɓe ɗum ɗon ko joomi men hollata accidamo e mu'um ay amru yamshi kama turidu bi idnillah ko waɗi ko wa'dullahi la yukhlifu llahu wa'dahu kanko fodi ko fodi kon dirtata joni noon ko honɗum woni oɗo muraqaba ko yen eto ha wonen qaada eto ɗen ha wonen misaliya eto ɗen ha wonen qudwa li hadihi l umma ko waɗi nelaɗon ɓe maake al ulama'u warasatul anbiya karamokoɓe ɗeɗo mofte woni ronuɓe nelaɓe ɓen hiɗen andi noon alwarisu yajibu alayhi an yaquma maqama almawruthi ka ronuɗo no waɗɗimo daragol darde mo o roni on ko ɗum si joomi men wi e suratul baqara ka muynan wa ala alwarithi mithlu dhalik hada ala dawamu wattama kala ka wi'aɗa ko a ronuɗo ko a lontiɗo ko ma etoɗa darande mo lontiɗa on ha timma karamo koɓe ɗeɗo mofte kamɓe woni lontiɓe annabajo o ko ma ɓe etoɓe timmina maqaman niyabati anir rusul woni timmingol tamamu wi'ugol tahqiqu maqamin niyaba o tawgol hara ɓayri nelaɗon no darorno noon ha ɓe feƴƴini ɓe wi simi feƴƴi ko karamo ko ɓe lontotolan wuuriduɗo e maɓɓe wo yi'a darande nelaɗo on e maɓɓe si ɓe waɗali ɗum ɓe wawata wonde saabu yimɓe ɓen ɓe feewa ko waɗi yimɓe ɓen hiɓe muulida e hunde wotere yiɗugol ɓe feewirgol gollal no ɓurani ɓe feewirgol konngol gollal wowlowo hino ɓurani ɓe konngol wowlowo neɗɗo si o deƴƴi but o golli ɗum no ɓurani yimɓe ɓen en fof ɗum no ɓurani en e ɗi wowlugol ko alda e gollugol ko wowlata kon ga hay goto yiɗa joni noon si tawi tahqiq ma qaamu an niyaba ani rusul timmirali en haray haysi en jangike yo yimɓe ɓen feewu en wawata wonde ɓe feewa ko waɗi ɓe innayi tabibun yudawi wa tabibu maridu kayfa yudawi gayrahu wa gayru taqiyin ya'muru nnasa bittuqa kayfa yastaqimu l amr neɗɗo mo hulata allahu subhanahu wa ta'ala so wi yimɓe ɓen hule allahu subhanahu wa ta'ala konno ɗum timmiranta ɓe hiɓe rentino wayra neɗɗo nawnuɗo ha waali ellini so wi o uddita clinique o ñawda yimɓe ɓen ko honno ɓe hoolorto ono wawi ñawdude o sella ɓe heɓay hoolare ɗum ɓe heɓata nden hoolare haray idan joomi men yamiri en yo en aynitumo yen accu hakkil e makko imam on julniri en ɗo joni ka futuro wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum tan wawwa ɓen yeggitunoɓe joomi men ɓe yeggiti pittali maɓɓe ko waɗi mo yeggiti joomi mum joomi men ko attotomo yoɓude ko yeggintindemo hoore makko wona insanu la ta'rifu man anta hara anda hombo wonuma si a anda hombo wonuma a wawata daranade ko darniraɗa ko ka wawa daranade a wawata daranade joni noon ɓe wi yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen wono Rabi'i ibnu Amir no wi'irno menen ɓe nelaɗon newno acci ɓe hari shi'aru da'awatina komin jogino komin annirte ka noddandu amen kala momin nodde islam tawi o anda islam si o landike men ko honɗum woni islam ko honɗum faalaɗon yomen waɗu ko honɗum faalaɗon yomen accu ɓe innay shi'aru da'awatina nahnu lmuslimun kunu mislana gasi komin ɗaɓɓiri o noddandu amen ndum fuu yalta wa'eno men wa'ini aray o moƴƴi joni kamɓe ɓe feƴƴi annabajo artata
wona karmo koɓe ɓen lonti daragol ka wiugol ɗon linnasi kunu mislana ka ko hombo habbora ɗum na karmo koɓɓe joni noon si tawi goɗɗo suusata ndaarude ko ɓe waɗi waɗa suusata wowlude ko ɓe wowli ko ɓe golli wono ɓoyli no hulɓini ko ɓe wowli wono ɓoyli no hulɓini gooto suusata wiide yimɓe ɓen wa'eno mi wa'ini mo renti o feewa ko kanko le accira wiye wiigol yimɓe ɓen wa'eno mi wa'ini haray konde yimɓe ɓen feewata haray feewa ɗo ɗi yimɓe ɓen joni noon si neɗɗo aynitaali ɗum o bonnay shi'ar kunu mislana ɓe wi ko nde kala arɗo ɓaawo sahaba yo taw juhuduhul jabbar tinnaare makko ɓurde mawndude nde ko woni dogande e ngurdal ɗam ko an yakuna huwa ka sahaba hayatuhu ka hayati sahaba o eto tawa wa zawjatuhu ka zawjati sahaba hara yajri wara a hada bimana huwa yajri wara a hadafin wa gaya wa baytuhu ka bayti sahaba wa abna'uhu ka abna'i sahaba ɗum ɗo si timmi mujtama'una takunu ka mujtama'i sahaba ka ɓayni ko afrad woni wonde jama'at si goto fof etike ko ndaarata ñentina eto no wa'a ko ɓe joomi men wi'uno welama ɓen ko etotoɗa ɓeygu ma yo wa'u kono ɓeyguli ɓen ɗon ɗin wa'unono ko etotoɗa ɓiɓɓe ma ɓen yo wa'u kono ɓiɓɓe ɓen ɗon ɓen wa'unono suudu ma ɗum ko yiɗuɗa no yiɗirɗa yo ndu wa'u kono cuuɗi ɓen ɗon ɗin wa'unono si en haaɗi ɗo ko hombo haaɓata en ko hombo lorrete ko hombo soññete na ko hombo ɓe lorri haa ɓe wiɗo hombo haaɓi ɓe haa hande e jooni sen acciti ɗum en ɗaɓɓi goɗɗum goo ko yaare en wawata yultoyde ko atti kon fof noon ko en ayno allahu subhanahu wa ta'ala joomi men wiɗi ya ayuha nnas ittaqu rabbakum alladi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan kathiran wa nisaa o wiiti kadi wattaqullaha alladi tasaaluna bihi wal arham o fermiri aya on inna allaha kana alaykum raqiba al muraqib woni ko on ayni tuɗoma mo tawata ko jokkuɗa kon wirnanta kono tarfata ayn kono en yii joomi men qaddama al asbaba qabla al mujib qaddama al asbab qabla al mujib asbab al muraqaba taqwa allahi azza wa jalla wa thamaratu taqwa muraqabatu llahi ta'ala o ardini ko waɗɗinta kon atto ko waɗɗinanako joni si tawi en huli allahu subhanahu wa ta'ala en aynaymo ka en aynitatamo ko watten ko en aynaymo ko ɗum so ardini taqwaji ɗiɗi ya ayyuhannasu taqu rabbakum o udditiri ɗum wattaqu llaha alladi tasaaluna bihi wal arhama woni ɗiɗi o wi noon inna allaha kana alaykum raqiba fi yo hollu en si a ala taqwa a wawata heɓude muraqabatullah a waɗay ko harmi kon haraɗa andi ko harmi kono ɓay a ala ko haɗata waɗugol ko harmi kon haɗata waɗa ko woni noon muraqaba ko aynitugol joomi men ɓawnde hoolimo nden hoolande ɗon haɗa neɗɗo waɗɗagol ko o añi kon ala sabilil misal si lanɗo woni e leydi dundarankeeje woni waɗo to saytoro ala nas wurtotoɗo e dow yimɓe ɓen doola ɓe waɗina ɓe ara goɗɗo susta wowlude o andirama ɗum a wawa iwde ɗon si on noddima ha a hewtiɗa andi ɗum a renti ko fewndini kon e leydi ndi o inni an miɗo yiɗi ɗi haalaji wi accu ka saare o haalaji kolto faltaka e o ndaarugol ko han komi faala joni ko huɓɓingol kurrajo hum ɗo a wawa kum ɗanninde si a ɗannini kum mi hendi kama mi ittay wonkima miɗo wadde kum ka nder jiifa ma kum wowlay ɗo ha kiikiiɗe kala ko wowluɗa tawi koko boni si a ari kiikiiɗe a jooɗoto mi huɓɓina kum heɗoɗa faljande fof e ko boni kon mi foccate lowru temere
sa heɓaali hay huunde wiccoɗaa yaha mi jonnataama hay mbuu anani oynna aw jooni ko honɗum woni ko wowletee fii tami fal joyi ko subhanallah wiyata walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar wa tabaraka allahu rabbul alamin wa subhanallahi alazim wala hawla wala quwwata illa billah ko ɗum ɗo tun woni ko wowlata ara kiikiiɗe tawa gooto fiyatama yaha ala ɗo hay mbuɗu si ɗum manki a fiindiri piiji ɗi faljande fo a bambayloru temedere sa maayi ko hamari hoore a nani ni huɓɓini ko wattu kun ka jiifa yaw golle yaw so yaltidi e kun ɗo o yehii ka golle mo anndi kun ɗettude en faamude ko wiyetee ko jooni muraqaba ko fii en faamu ko wiyetee ko muraqaba no haanuɗen wondirde e joomi men noon wallahi alladi la ilaha gayruhu si en faamii ɗum ɗo en jogike ɗum hay enen en anndata honno moƴƴirde ko waɗi neɗɗo si hakkunde makko e joomi makko moƴƴii tum haray heddaaki wi o wo moƴƴu heddataa ko wi o ma moƴƴu joomi men wi a moƴƴii ka kala wiiɗo ma nga moƴƴa haray joomi men attinote mo wiide a moƴƴaa joomi men no yimɓe ɓe luutondirtaa e ñaawugol yimɓe ɓe si yimɓe ɓen inni on ko bandiijo noon joomi men wowliino ɗum e makko attu si ɓe wii kaari ko moƴƴo ko waɗi annasu suhadaullahi alal arde ka wono nelaaɗon ɓe maaki jooni so anndi kunɗo no ɗettude o ari o tawi yimɓe no yenna o yenne o watta ɗon ka o wallitoto ɓe yennugol on ɗum o watta mo sellude o hea on nakori onon acce yennugol ko subhanallahi wa la ilaha illallah wowlete kori son accaali mi yehiigoy lanɗon nanoya ɗum aray mo ɗaɓɓiyo ɗum huɓɓoye kiikiiɗe feeña kanko o lumdataa o yaha so tawi ño'ooɓe goɗɗo o jooɗoto o wallito o waɗataa fiw o wowlataa kadi nder ton tuma o wowlata o si wonaa subhanallah la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah si o ronki o fowto kono si o wowlay ko ɗum kadi fii hon ɗum maada yura'i huna man yuraqib hada arrajul yuraqibu man almalik ka kon ɗon woni aynitude kon o wattani hakkille mum ɗo jooni ɗo kala faalaaɗo naandudemo e ko bambinoytamo looci kiikiiɗe hay si ko nene makko o jaɓata si nene makko memminii ɗon ko lanɗon hadi yo wowle o wowla e nder gaa lanɗon annda o jaɓataa ɗum acce nene ɗum wowlataake lanɗon piya yimɓe ɓen fiiɓi lanɗon nana ɗum radio ko no ɗettude kanko mo anndi hay si ɓeeɗa annda gooto foolata mo wowlinamo ko anndi bambinoyaymo lowru temedere kiikiiɗe mo waawi ni wallahi ni himo waawi yaarude ni lewru hara gooto foccaali li annahu yuraqibu ma yaqulu wa yura'i ma yafal mo ayi ñannde wo mo waawi arde kiikiiɗe ɓe huɓɓina kum hara tigiri ko a ɗo ko ni eyi ɗo moƴƴi moƴƴi yaw aroya kadi ɓimɓe mi watta o yaha e hara ko ganin saali oɗo lanɗo o no waawi foccude ka kono adabullahi ashadde min adabi hada almalik ka lette joomi men ɗen hino mawni ɓuri ko bani adama lettata ko o wi fa yawmaidin la yu'adibu adabahu ahad wala yusiqu wasaqahu ahad kala kambiranɗoma ɗo lette joomi men ɗen no sengo dow lette makko jooni sen ɗoftoray ni kun ɗo radio aynen ɗum ɗo lewru lebbi ɗiɗi hitaande fii ɓuttu ɓanndu haren piyataake ɗum ɗo sen aynii ɗum en aynaali ko naadoyta en yiite haray honto haqqille ɗen ko haɗi joomi men wi'i ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid alaa konngol ngol wowloto ngol njanɗiwo ngol fanɗiwo ngol suuɗiwo ngol feeñiwo si wonaa no takko mooɗon winndooɓe yaawɓe winndugol ɓuri ɗettoowo koko radio ɗettata ɗaa few ko waɗi jooni men wi wa inna aleykum la hafidin kiraman katibin tawata kadi ya'lamuna ma tafalun ɗum ɗo no jokki en ka joomi men wi'i inna allaha la yakfa alayhi shay'un
fil ardi wala fis sama ko faalanɗa wadde ɗon wo o wi ɗum no naati e komi andi ko miɗo renti acca si a huli lanɗo on ɗa wowlugol ko lundimo konta o hocce a suusi wowlugol ko lundi taguɗo on ɗon ko haray a ala faam joni mi wi kala ko wowlo ton ayne kala ko gollo ton ayne adribulana masalan aka misal joni konngol ngol en faami si ɗen andi lette fewndiɗe arayɗe joni no jokki en memata ka joni ka golle si lanɗo o wi'i yalte yam onon ɗo goto fof e mon hin ɗo gendarme jo ma police ma militaire lan jonnimo pistolet mo sargi mi jonnimo kadi yamirore taw o lundo dey o lundatako kadi o suusaɗum yo jokku on yahon golle kala e mon ɓantiɗo ndaari debbo jana o itti si on ndaariti tu yo fellumo ka hoore ala ñaawo goto suusamo landade konnugo waɗat min wimo yoyo ene en ndaarayno hay ara nun ɗum o gandi nelaɗon ɓe maki la tattabi in nadaratan nadara ka ta ndaaru ndaarita kamɓe ɓe maki ta ndaaru ndaarita si lanɗo o wi'i kala ndaaruɗo debbo yi'uɗa o itti gite ɗe o ndaariti ma o cikkiɗe ɗon o ronki ittude ta landota sarhu fellumo ka hoore jokkoɓe ɗettaɗi fureji surroya no woodi miiɗa ɗum e saara nden few billahi alayna ko hombo e men suusayno ndaarude ndaarita debbo jana na en suusayno ɗen yiɗi wuurude na en hippayno gite yi ko jomum wi kon kullil muminina yahuddu min absarihim andi ɗo ko ya hippu yoga e gite en pantatano ko enen few haysi rewɓe ɓen ɓortino ke jindiri ni ka dow leydi lorratano en ko waɗi ko ayni en kon en hutaki ɗum hay a ndarata joni ko kamba jomi men on jahannama makko o kaw wi'oyta jiya naat si a naati anta khalidun mukhalladun fiha abada al abidin wa dahara dahirin ma dama al mulku lillahi rabbil ardi was sama ko ɗo suusata hulafin kaani ka jomi wi'ata naat ayi ka naatuɗa ɗo si a naati ɗo a yaltata fanni ma laamu angol no heddi ko nde laamu makko ngol lannata yalta ko ɗo noon suusata hula pistolet na joomi men honnum kambirani en na yiite ngen lanɗon ko honnum kambiriɗa na pistolet o en ndaarayno ka pistolet on ɗa ka en ndaarta na wowles en ndaaray en ndaarayno e jooni ɗo ɗen ndaarude ka joomi men kambiɗa ka en ala ndaarude ɗo joni ko honto ɓuri mawnude ka me en ka pittali ga honto ɓurɗen mawninde honto ɓurɗen hulude ɗum no hanndi e me en ɗen hanndi e hulugol tagaɗo ko en hulata taguɗo o bal hiɗen hanndi e hulugol tagaɗo ɓuri ko huleten taguɗo o ayna tawhiduna ayna imanuna billah honto ɗum woni ɗen haani ɗaɓɓitude ɗum ngol ko waɗi inna li kulli qawlin haqiqa kala ko neɗɗo wowli ngol konngol no haani firtude ngol goɗɗum ko hollata kongol goonga ma ɗum haray na ngol goonga ka inna li kulli qawlin haqiqa la bud li kulli qawlin min haqiqa si tawi lanɗo o wowliri ni en ɗoftike en defi en acci lanɗo lamɓe ɓen fof malikul muluk haɗi en dillaali en accaali haray gonɗinal ngal no hulɓini ko waɗi ko accinta ko waɗinta ko gonɗina alaysa kadalik joni noon ko ɗum ɗo faala ɗen aynitude ko waɗi juhudul anbiya
al akbar qabla kulli shay'in kana al juhudu fi l qulub annabajo kala arɗo feccere gurnan da'awa makko o ma tataɓal da'awa makko o ko hootata ko e moƴƴingol ɓerɗe ɗen atto moƴƴingol tere ɗen ko gollata ko waɗo yiinde ɓernde si nde huli joomi me nde ayni joomi me en nde yiɗi joomi me en ene yaltay e nde ko mettata joomi me en kadi na awa ko honde yaltata e ɓernde ko welaka joomi me en ko tuma ɗiɗo tati yalti ɗum ɗon naata on andi si ndowru naati e suudu si ñaari naati e suudu ndowru ko honɗum mari hande kadi laamu e feere nden nduɗo suudu na ko si ngayka no udditi indu yiɗi murna yon waɗu hon yon naat idan muraqabatullah wa taqwallah wa mahabbatullahi ɗum ɗo si naati e ɓernde haray ma'siyatullahi ɗaɓɓay ka hoota ɗaɓɓay ka yaha ala hande kadi ɗo place wata heƴude neɗɗo kano wawi tumbondirde wawata tumbondirde joni noon ko woni iskal ñano on fof ko waali ɗo kon en fof yiiden ɗum yimɓe ɓen julɓe ɓen al asli fil muslim husnu dhanni bihi ko moƴƴingol sikke e julɗo ka kiɗen andi en tuumirta julɗo tewagol yedda joomi men lundo joomi men wiya a tey pas la o falƴi o waɗi min baabi husni dhan o tewi on wona hakkunde makko e joomi makko fiwata wiw o tewi hara ka joomi men himo jaɓi o falju si o luutoniri e ñaawgol jiyaɗo a perday an ka sa wi o falju tawi o tewi ka joomi men o nangitiroytama ko wiiɗamo ɗon kon an kono si joomi men wi o tewi pas a wi o woy o tewaki o falju on haɓoye ɗum ka on haɓoyta on haɓoye ko waɗi o luutodiri ɗo luutodiral ngal kadi kaka hanuɗamo tawtude joni si tawi en ɗettali ɗeɗo ɓerɗe fewtinɗen ɗe ko tawata waway en nafude en taway boneji ɗin ko en wawataɗi woni accude kono en yiɗaɗi waɗude ɓe wi kala faalaɗo andude sino wawi wonki munki so yalti o yiɗi sonnade hino hucciti ma hino ara tinnare ɓurde molanade nde o mari nde o tinnoto ka dow leydi nden fewno ɗon ko etagol mo ha on ɗon sela ma o sela hara o kikkitali yiitere e makko si o wawi ɗum haray ko o gorko si o wawali ɗum haray na o gorko kadi ko aɗi wonkiki ngo ronkuki ka si ɓe fottu o si o hewtimowo yo eto ɗo ha tawa o ndaarata o ndaarita natinnaara seeɗaare ni goy ka hi ndefanɗi ndefanɗa si a ronki noon ɗon ko honto gaynoyta ɗon a wi ɗo inchallah ɗo ndaarata a uggini tawi a ronku ma ndaarita a ronku a yiɗa kono a ronku ande aray no woodi ko mankirma honno wi'ete ɗum almuraqabatu lillahi azza wa jalla ko waɗi si ko pistolet on ɗaanu a hoolay no wonkikil ko doole ko pistolet on mari kon ka gonɗinal woni joomi meɗen ala ngal ɗon ka ɓernde si ngal ɗon no tonnu joomi men wi'i gonɗinɓe ɓen hippe min komi gonɗinɗo mi hana si wona hippugol idan la astahiqu illa al imtisal yomi wat ɗum si a wawali noon ɗum ɗon hara no woodi kon ma haɗude wadde ɗum honɗum adamul muraqaba ko ɗum si karamokojo goto o jannuno fay kum ha kum gayni jangude kum fokkiti hootugol o wasiyiku fay kum wi min miɗo mari jarrabuye mo tawata o gandi julɗo no jarribe mo ɓe ka jarriboraɗo si wonanima jarrabuye sino mawni ka heddi ɓen tawa e am mawnanama jarrabuye mawnata e juuɗe jommum halɗa famuna haala mi anda siɗen famu
jarrabuye si o ari e ma'a si ɓeeɗa yi'imo fello harayɗa rentimo cooŋi mawnata e juuɗe ma si woni jarrabuye ko ɗum si nelaɗon ɓe ma kayno allahumma la tajal musibatana fi dinina joomi mi torikema jarrabuyeji ɗi fawata men ɗin fof mi torikema ta jarribo men jarrabuye hootowo e diina amen kan si hooti ɗon tun a gaynata ko waɗi jarrabuye si wonanima tun ɗen andi no woodi ɓe tawata jarrabuyeji mum ko ñawlagol e angal yoɓitugol e angal hersugol kontingol ɗum e angal hersugol fenugol watta ɗon e angal hersugol yiitudugol e on mo ñawli yoɓitaali no woodi jogiiɓe ngo jikku ka hara hulata ñawlagol suusata yoɓugol hulata kadi yiidugol e makko hulata feleede kadi jinda e hakkunde ɗo ɓe no woodi ɗe ngannde on ɗum suusirani ni ɓay woni jarrabuye no woodi goɗɗo goo ka jarribora toon ko nokku goo walaa ɗo ko ɗum si tawi assalamatu la taadilu ha chey neɗɗon yo hisu alaa ko ɓuri ɗum mawɗo ko ɗum si tawi nde ɗo toɓɓere muraqaba joomi men tabaraka wa taala wi e aya goo yalamu kha'inata al ayuni wa ma tukfi sudur ibne abbas wi e o aya joomi men ko wowlani ɗo ko woɓɓe yahaynooɓe ko ɗo woɓɓe hiwrooɓe ka galleeji maɓɓe hara ɓen hino mari maharam ɓi mana jiwɓe mum fewniiɓe ma ɗum ɓeynguuli muɗum hara gollangol ɓe no sukki e galle ɗen ɓe jooɗoo ɗon e wujjugol ndaarugol e faamingol alaa ndaarude si ɓe arii ɓe wernaama jongalle ɗen no jinndude naata yalta debbo yaltituɗo toon wo ɓe ndaara mo ɓe dakminnito si jongalle ɗen hewtii tum ɓe holla mo ko ba yaagal ɓe ugginoo ɓe no woodi hannde kaa ɓe ala na no woodi naatooɓe ka suudu ma wernaaɓe si a yalti kala ko marɗa nder ton ɗo ya artaway ɓe yi'ii fof ɓe anndi fof tawino wamin adabi salam si goɗɗo werniiɓe e suudu yiitere maɓɓe ne seerata honndu ngordu maɓɓe ni gooto e salam suka yawno koɗiimo o yehi addanoygol suka on ndiyan yareteeɗan o arti suka on inni mo ya imam ya cheikh halla aslahta saqfaka haada ko hanno moƴƴintinnol ngol pergol ndiyan si saaɗi rewata ɗo o yawi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fasadati l akhlaq jikkuji julɓe ɓen boni min duuɓi noogay miɗo ɗo ha hande yitere an ndaarali ndi kippurde an a naati fi yargol ndiyan tun andi kala ko nder ga hommonel maɗa yomi yahu tun mi addano e ndiya an a yii ka mi jooɗi duuɓi noogay yitere an yahaali yaru yaha yaru yaha o yaru e few ko jelo wayi ala ko julɓe moƴƴuɓe ɓen go wonde wiide na ɓe annda fuyɓe sa werniiɓe suudu ma si ɓe yehi haray ɓe anndi kala ko jogiɗa ko wirniɗa ko fanɗi wo haray ɓe yiɗi fuu ko ɗum si koɗanɗen ɓe renti rewɓe ɗuuɗuɓe rewɓe men ko ɓuttinta kam maɓɓe hakkunde mo on ko haa o yaha o hiwroyo ɓurorɗomo ɓurorma ammoodi makko so arti haray a heɓi fitu si tawi ɗon deɓuruyde e buutu ka waalo ɗo hiɗon deɓuruyde ta on weele o wimno faala ñallode ka jaajankaari e o yehi o ñalloyi ɗon o yii ko woni ton kon danɗe ɗen e almuwarji ɗin e salonji ɗin e ñorto ñartaare ko gasata fi mum kon himo artude o wiya e ka jaajankaari no laba ndaron son ɗaɓɓanno en danki ɓayri aduna on ko fewndi ɗo jooni feƴƴi ko jokkuɗen ko na ɗum wartidata e mum moodi ɗo renti walisije men fof no sekki ɗaɓɓaɗen hays ko tiroir um awata waɗen coñci tiroir no waɗa coñci na fenande ni tiroir no waɗa coñci na tiroir o faala ko almoir ka ko honno yiini ɗum ɗo o oya hollunomo ɗum ɗo fof ka wernimo ko ɓayri o wawaali jogitade gite makko ɗe tawi noon nelaɗo men o joomi men seedani keɓe ɓe ittama ka dow leydi ɗo ɓe yehi ka kammu ka ɓe meeɗaali kippude ɓe yii toon ko ɓe meeɗaali yiwde kono joomi men wi nelaaɗo mon on e jogaade needi
mi seedani kemo ka kammu gila ka aranu ɗo haa ka jeeɗɗam haa ka joomi men haaɗini ɓe ɗo ma zaga al basaru wa ma tawa nelaaɗo yehii haa ka joomi men muuyani ɓe ɗo haa ɓe hewtiti ka leydi joomi men wi nelaaɗo e mon on ko neɗɗo neɗiiɗo annduɗo hoore mum o ndaaraali ka annga ko mi hollaali mo haa o iwi ga nelaaɗo yi'aali toon kadi ko yi'i gila taga kono koko ɓe holla wo ɓe ndaara ɗum si haaɗinaama ɗon ɓe ittata yiitere ɓe ndaara nokkugo haa ɓe hewtiti ka suudu ka ɓe iwi ɗon ka dow leydi ga jooni noon laqad kana lakum fi rasulillahi maada uswatu ɓe mari ɗum ɗo ɗo e maɓɓe en alaa ko ɗum ɗo woni en lorrude ko muraqabatullahi on woni lo'ude si lo'ii maayay si maayi la tara illa dunia si a yeggitii joomi men tun a yeggitay hoorema si a yeggitii hoorema rimante yeggitugol ko honɗum addiraɗaa ɗo si a yeggitii ko addiraɗaa ɗo kon yeggintinte daranagol ko addiraɗaa ɗo kon si a yeggitii ɗum a majjay hay ka hokkituɗaa toon si a jokkirii ni a wontay mummuntehu ka hara wonti mummunteeji ɗin ko aanini ɗi koko ɗi ñaama ɗi yara ka waalo aaninaaɗi kadi waali wono moƴƴi kanji ga gasi jooni noon si neɗɗo wayi ni haray joomi men ni ñiimo idan muraqabatullahi ta'ala kala mo koɓɓen ɓe lerɗinii ɗum woni ko nelaaɗon maaki kon ittaqillaha haytuma kunta e to hulaa joomi men kala ka wonɗaa e kala ko wonuɗaa aynaa ɗon joomi men haa yultaa ɗon si a waɗaali ɗum haray muraqaba on boniriima bannelaaɗon ɓe maakani ibnu abbas ihfadillaha yahfadu ihfadillaha tajiduhu amamak wa fi riwaya tajiduhu tujahaka aynu joomi ma en aynitu ko wi'umaa kon e ko wi'umaa kon si a aynitiimo ko wi'umaa kon o aynitete e ko wi'uɗaa kon si a waɗaali ɗum a lorray hoore maa ko ɗum si gooto e salaf no firta o kalima o wi'i a sikkay joomi men wi'ay woni bani adama on yabna adama uridu wa turidu kun lima uridu a kun lima turidu wa in lam takun lima uridu la akunu lima turidu wala yakunu illa ma uridu wala yakunu ma turidu ka ɗum laaɓa joomi men wi hey hiɗa faala miɗo faala daranolan e ko mi faala kon ko min attotoɗa waɗande mi daranoma e ko faalaɗa kon si a daranakilan e ko mi faala kon mi darantakoma e ko faalaɗa kon si a daranakilan e ko mi faala kon laatatako si wona ko mi faala kon laatatako ko faalaɗa kon few idan eto wonana ko o fiya a laatanoma ko si a waɗaali ɗum ko faalaɗaa kon laatataa ko haɗataa ko joomi men faalaa kon ko ɗum laatoto kun lima uridu a kun lima turidu wa in lam takun lima uridu la akunu lima turidu wala yakunu illa ma uridu wala yakunu ma turidu ko joomi men faale makko on laatoto ko waɗi ka aduna ɗo ko kanko jeyi ka galle ma hay siko luwasijo pooɗondirɗa si o faalama ma hollude ɗon pota ɗo a yondino to joddi luwasi on wiya haren no faala hettude caabi on nami yoɓa on luwasi nami hokkima nduɗo lew yala ka galle ɗo en wawata pooɗondirde ɗo an nano mi darniri ɗo cen ɗo en wawata pooɗondirde ɗo ka an noon hiɗa pooɗondirde e taguɗo leydi e kammu on ka leydi makko hiɗa wi a pooɗondirtake ka galle maɗa hiɗa e galle joomi men a ala jaɓude ko a yiɗa ko a ala wadde ɗum na ko a yiɗa yo a waɗe kon an pooɗondirede e ko jeyɗa kon a ala pooɗondirde e ko a jeya himo wiide ya waɗu wiya mi waɗata himo wiide ya accuɗa wiide mi accata hiɗa wiide ɓeeɗa acce waɗugol ɗum ɗa ɓeyno men accata
wiya ko ni mi faala wonirga ɓenna men wawata ɗum wiya wa jon luɓelan ɗo jonni telan caabi wallahi son jaɓani mi naɓay on police ɓay ɗo ko min jeeɗo wallahi on yaltay ɗo joni sa mi acci golle anɗe ko a yalton ɗo a jokkay ha wiyata yaltun wallahi ɓe yaltun ka ɓe wawi arde ɗon ɓe hollami ko kamɓe jeeyi ɗon ɓe wawata ɗum an noon ɗa hollude joomi men an kadi ko an jeeyi ka dow leydi ɓay mo wiide ya waɗu ala jaɓde mo wiido ya accu ala accude ɗa haɓɓiti kadi ko wiiɗa kon ko ɗum laatoto kono o nennitane tun seeɗa ñande o nannguma a taway wona gorejo ma wonnoɗa poɗodirde moƴƴaade ko ɗum woni muraqa joni sen faami ɗum ɗo faamunoɓe ɗum ɗo ɓen ko honno wa'uno hala huwa sual si en yii faamunoɓen no wa'uno awa faamen ɗon enen en faamaali ɗum ɗo jaka hari heddi joni en faami en wakkiloto ka en wakkilatako ko waɗi waaju kala immiɗo no yahude muhabara ma hutuba juma ma darsu dina karamo koɓe tarbiya ɓe wii mo haani fiɓude anduye labaɗo ko woni mo naɓude ko ɗaɓɓoygol gandal e ɓantugol majjere so heɓoyi ton yamirore nde o anda nde o haanuno waɗude o daranto nde inchallah so ha heɗoyi ton haɗore nde o wonuno e mum o anda inchallah o ɓoroto e mayre si a heɓali ɗiɗo annuyeji ɗiɗi la hayra fi dhihabika wala rujuika haray ala nafoore ko yawɗa kon ala nafoore ko artuɗa kon ka na idan mi sikki ko ɗum ɗo immini en ko ɗum woni annuye o ka imam ahmad rahimahullah ɓe maaki talabul ilm la yadiluhu shay ala ko fotata ɗaɓɓugol gandal baraji ɓe maaki walakin ida saluha niya ko si annuye o moƴƴi ɓe wi konno annuye moƴƴirta ya imam ɓe maaki an yakuna niyatuhu raf'ul jahli an nafsihi wa an gayrihi min ibadillah o woni jannganoyde ko yo yaltu e majjere ñande o o ɓeydo e gandal o walla heddiɓɓen kadi yalta e ɗum fof wona min adulumati ila nur haray annuye o moƴƴi joni si en darti ka ɓuri raɓɓiɗude ɓe wiyeteɓe oumar bun abdul asis alayhi rahmatullah e imamul asbahani ɓe jantika ka hilyatul awliya wa tabaqatul asfiya ɓe maaki ñande go oumar bun abdul asis ɓe gandi huwa al khalifatu al khamis ala adil inda ulama tarikh ɓe wi ñande go suka arno ka maɓɓe fi haaju yewtudugol e maɓɓe tawi koɓe amirul muminin o wi ya imam jittu li qadiya ɓe wi qadiyatul muslimin miɗo ari fi haaju ɓe wi ko fi haaju julɓe ɓen o wi hi ɓe inni gollo on addanan ɗon lampu on waɗu nebban adda on loowi nebban ka lampu addi o wi huɓɓi o huɓɓi tawi ko jemma o yaari fiyo ɓe yiiɗidir ɓe faamodira lampo on jooɗi oya udditi konngol imamu heƴi o yewti haa o gayni imam ɓe maaki mi faami inchallahu mi daranto o fuɗɗiti goɗɗum ɓe wi koko yowndire ɗum ɗo kana ko yowndire ɗum ɗo jooni ko fii hakkunde an e ma ka ko fii ma o wi ɗum ɗo ko fii ammi ɓe wi awata wowlu haa mi ɗannina lampu on ko waɗi nebbam ɗan naafi men enen ɗiɗo tum ko julɓe ɓe fof hawti abbo ha mi ɗannina lampu ɓe wi ɗani niɓɓiti ɓe wi wowlu noon haaju ma on joni kono falɓa ɓe wowli haaju on ɓaawde lampu on ɗannina en ala haqqe enen ɗiɗo hawtugol ñaama ko fof hawti kon e haaju men enen ɗiɗo du ko ni wawɗen billahi alayna en faamude yewtere nden ko ɗum ɗo wiyete muraqabatullah ɗum ɗo ni aynugol tagun on e ko wonɗa wadde ko ɓay ko julɓe ɓen fof jeyi nebbanɗa ko fii julɓe ɓen fof adduma huɓɓe lampu on si en gayni ɗum fiima en e min enen ɗiɗo tun en jeeya nebban konngol haana dogude ley nebban julɓe ɓe ɗannine wowlen ka niwre ɓe ɗannini ɓe wowli ka niwre ko ɓe wowlata kon ɓe memi ɓe yalti oya hooti ɓe memi ɓe naati ɓe waali a hakada nahnu ya ummatal islam famal mani u an nakuna hakada ko honɗum haɗi wa en ni ko ɓay moƴƴa wawde ni ka en ronku ka na
e ronku hey mayɗo si maayi o ronku ka mayɗo si maayi o ronku hey ɗen jaɓi ɗum no moƴƴi kono e ronku wonti kin foodi e ronku gaynude yo allah o wallito en kadu yaɗimmo on gootum pet jiwu jaariya kun jombaka taw kanko e nene makko hiɓe gerda si en anndu muraqab jamma janngo ko luumo kosan ɗan heɓuɗen ɗan yonata ko yeeyen heɓen haajuuji men ɗin fof janngo ka luumo ɓeydan en ndiyam memmina haa kosan ɗan ɗuuɗa waawen heɓude ko yeeyen ko yoni janngo nene on wi'i ɗum jiwum kun jombaka kum jiwum kun inni ya umma inna amira almuminina yanha an khiyanati almuslimin nene amirul muminina umar no haɗude julɓe ɓe ñande o ñande ɓe accu janfagol julɓe ɓen nene makko wi ko hombo wima inna amira almuminina yarana waɗan en ndiyam ɗan hombo innuma amirul muminina no renti en na jammani waɗi ndiyam ɗan ɗiɗo wolandema an ko wola o ko amirul muminina amirul muminin jiwnko wi ya umma in kana amirul muminina la yarana fa rabbuna yarana ya umma si amirul muminina renta en fi ko jemma nene kono joomi men taguɗo en on kañum no renti en tan waɗɗu umar abnul khattab ko kun jiwu jombani ko kun jiwum ɗon o jombani ɓiɗɗo makko on salim woɓɓe wi ko kun jiwum ɗon woni pati umar bun abdil aziz ko waɗi wal baladu tayibu yahruju nabatuhu bi idni rabbihi walladi habutha noon la yahruju illa nakidan joni ndaare jiwu kun helli faata hino jogii faamu ko mawɓe jon galleeji ronki heɓude faamu ka buyno jogii ɗum ɓe jogaati qadiya halisa hollene kulleyto naɓe kulleyto qadiya halisa ɓe wi ibnu umar woɓɓe wi umar abnil khattab fa riwayatu muhtarif non lurri woɓɓe wi ko umar abnil khattab yaltuno hino waɗa jawla e nder ɓaawo saare nden ndaara no wona gollireede o yalti o tawi maccu kun no ayni dammi kum maccu kun anndaamo kanko woni amirul muminin annda umar o ari o hiwri kum hikun halfina dammi hikun ayni hikun tampi ko waɗi aynoowo dammi hays ko kañum de jeyi no tampi nano fi ɗettaaɗo ka umar abdul khattab wi ya gulam fay kon ko wi naam o wi miɗo maapi miɗo yiɗi ya wallitolan fi haaju dammol miɗo mari haaju dammol e ɗi dammi ɗi jogiɗa ko jeli yeeyata langol fay kon kum wo falganamu laysat li wa ana mutamanun alayha ɗi dammi namin jeeyi komi hoolaɗo aynina ɗum mi wata yeyde komi jeeya umar abdul khattabu wi'imo miɗo mari feere no waɗire hara ko huruɗa kon yanata wo honɗum wo si a yeeyingol a ɗettay mbuuɗi ɗin mara si a yehi jommum landi kema wi'a bono ñaamingol ka waɗi ka wonɗa aynude ɗo bono no ara ɗo o goonginte wallitolan tummiɗo maapi ha yujarribuhu o ndaara woni honto fewndi suka on wi allahu akbar inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ye anga hulata allahu on an mi yeeya dammol ngol mi mara mbuuɗi mi yaha mi wi'a joom maggol akalahu dhi'bu bono ñaamingol ayna allah ya ant honto allahu woni ha mi suusa wadde ɗum anda suusi ɗum umar wawa accen ɗo o yimmiɗo yaha ɗimo ɗo ayna allah ye wowi mi yeeyu dammol ngol min na bono ñaamingol honto allahu woni ha mi wowla ɗum julɓe jolowni waɗirde ni hande waɗira ni tigi ñaama wi'a ñaamaali ka sorta nelda yimɓe okkora yimɓe ko goɗɗo jeyi faamina koko jeyi ka janfo yimɓe e ko laaɓani ɗum ko janfa ɗayna yimɓe jonna ɓeygure mum ñaama maccu ku kun helli faaka
hino wi'a ɗo ayna Allah ko honto Allah o wonata ha mi janko julɓe ɓen an kadi honto Allah o woni ha suusa wadde ɗum an kaanga andamo hara ni oɗa ko honɗum haɗimo waɗugol ɗum na andugol joomi men an kadi si a waɗi haray ko andugol mo ngol waɗinayima ko honɗum angal andugol taguɗo ɗum ɗo hino jeeya e ko hana wattanede hakkille julɓe ɓen hana woɗaneɓe saraha wallahi moftene laaɗo ɗe ulama'uha hum warasatul anbiya hum quwadul umma si tawi ɗeɗo mofte ɗe ɓoylike ardiɓe ɗe mofte ɓoylike karamokoɓe ɗe mofte ɓoylike haray moƴƴani en yiɓeɗo wona karamokoɓe wona ko fayɓe kadi ɓeɗo hino mari ngal ɗo gonɗinal ko honto enen wi'aɓe no hoolaɓe tippeten ha lundoɗen ɗum hiɗen renta haray feewi feewali ko ɗum si tawi ɓe wi mariama kadiya rabia ɓeygu firaun nde o jaɓi islam mo annabi moussa addi on ka galle firaun oɗo honno asiya ka asiyatu zawjatu firaun nde firauna eti yo yeddo accita ha o wi o watta o accitata ɓay o yii ko goonga firauna adduno piyeɓe foccam kono ɓayri o heɓi imanu muraqaba o selli woni ken joni ko wona joomi men aaninamo o aynita kadi ko wona joomi men ɓe piinomo kanko asiya ha watti hiɓe piidemo himo jalde tawi koye ɓe pii ɓe jaaɓodira o yamin mi ronki jaɓanin ɗo jaɓan on ɗon kadi jaɓan yadribuna ha wa tadhak himo jala ɓe inni ey an kon ɗum wonɗa jalde a sabota men woni wo ana arama addallahu li miɗo renti ko joom men maraninmi ko no hecci ko kon ɗon wadde hay mi ala sowde ɗum ɓe wi an ko konɗa piyeede ɗo mo a famali ɗum ɗon a ala sowde ɗum o wi wallahi alladi la ilaha gayruhu asiya o wi law qatta'tumuni irban ma zidtu min allahi illa hubban o wi wallahi si on ɗettu laɓoy taƴirɗon lan kuccum ha ɓandu andul lanni wonki ankin yalti ko taƴuɗon mi woɓeydatalan sina yiɗugol allahu subhanahu wa taala ene oɗo ko honɗum okkimo ɗum ɗo illa muraqabatullahi taala na ko ɗum en yii ɗo si boniri en haray ko ɗuuɗi boniri en si tawi fo bonirani en si ɗo boniri en tawi en aynitata allahu subhanahu wa taala hiɗen wawi aynude tagaɗo hulemmo ɓuri ko ayneten joomi men kon haray si fof bonirali en haray buy boniri en sarahatan ka si tawi neɗɗo jurɗo hulay yiitere pooɗugol tiroir ɗetta mbuuɗi e yeeso joom muɗum kono o hulata gite joomi meɗen ɓe sortugol si joom mum ala ɗon o mara o hurtira haaju makko haray oɗo borrama ko ɗuuɗi ka o borraka ko ɗuuɗi oɗa karmukojo wasino talibajo o wino jeeya e lekki komi jonnayma kala ko faalaɗa naatude tawi moƴƴa sa anditi ɗum accey o wi ɗum mi faala ko lekki en ndetta enen kadi ka en ndettata ko lekki goy o wi kala ko faalaɗa naatude mum annduɗa moƴƴa si a anditi komi wolanma ɗo ko si selli wallahi a watta o wi lan haton jinni ɗum ɗen haton jinni enen kadi ka en haton jinnaɗi na en haton jinni ka tawi o wi kala ka faalaɗa naatude annduɗa ɗo moƴƴa andit wondema bi anna nadara nadiru ilayka asbaku min almanzuri ilayhi kala ko faalaɗa naatude mum tawi a hulayyo neɗɗo yiwɗa waɗude ma si a waɗi a yiɗa yo ande ko an waɗi ɗen gite ɗe huluɗa gite yimɓe ɓen ɗon andu gite rentuɗo fof on attinoke cikkade e maɗa o wi'ima ta waɗula rentuma ala tine na
si neɗɗo faalama wujjude ɗo goɗɗo haraka ka jiifa makko ɗo ono ɓe mawlirta ni yimɓe haa ɓe ɗetta ko honɗum addi yo mawlu haa fiwata anndu haa o ɗetta ko ɓay o townata gite maɗen ya ndaarumo haa o ɗetta kaymo townan ko honɗum neɗɗo accirta haa jongalle yalta o ara o fusa suudu o ɗetta goɗɗum ko ɓayri o townata gite ɗen hiɗe ɗon mi ɗetta ko o jeyi ko ka joni si ɗeɗo gite no hulɓini o wi anditu gite ndaaruɗo fof on attike cikkade e maɗa atto gite ɗe o tagi ɗen o wiima kadi wata waɗu ɗum si ɗum ɗo sellanima a laatinay ka a yiltoto na joni si onti faalama poɗude tiroiru on ɗetta si tawi jommum no ɗon o ɗettata ko gite ɗen o huli si tawi joomi men hino rentuma atto on ɗon jaka si tawi gite no haɓa laatingol bone si a felliti gite joomi men ɗen no cikke ma a laatinta on bone ka a laatinay ko lekki cindi ilmuka bi anna nadara annadiru ilayka asbaku minal manduri ilayhi joomi men attinoke ma ndaarude ko ɗum si abdoullahi bne hudafa assahmi ñande o timmini muraqabatullahi tamam wano kalamu koɓe wi'i ɗen anndi lanɗo nanngunoɗomo o alaa ngal falliraali fi wirtugol islam wallahi o heɓaali feere o heɓaali ko waɗi ayɓe ɓen yiɗay ɓaarorde tedduɓe diina kan jaasina diina kan no jeeya kuttaaji maɓɓe o wi lanɗon wi'i si a jaɓaali ko mi wiwma ɗo mi hollete ko a yiyaali haa hannde abdoullahi o a hollatalan ko mi yiyaali hay ko holluɗaala o mi yino sifa o wi awa o ɗettimo o naadimo e suudu o sokkimo balɗe ɗiɗi o sokki ngayuuri balɗe tati ndi ñaamaali o sotti ngayuuri ndi o naadi ka o woni ɗon o sokki baafal ngal o jooɗi o jotti seeɗa o inni intadiruni andir maada faala alkalbu bilkalbu acce mi yaha mi ndaara ko honɗum bareeru ndun woni wadde bareeru ndun wallahi lamɗo on ari yurnori gite munɗe tawi abdoullahi bne hudafata sahmi no juulande joomi men darɗi ɗiɗi ngayuri ɗin no becci takko makko wasko ɗiɗoɗi juulude wi ha ngayuri weelani balɗe tati akhi man aslaha ma baynahu wa bayna allahi tamma ma baynaka wa bayna annas la yahummuka allahu yuslih joni men ɗetti ko tagi kon fo hara hey ittu hakkille mami aynumo tun kanko si ɗon selli la tahafu wa la tahzan wa'dullahi la yuhla ka ɓay o tawi marsali ɗo o yaltini ngayuri ndi o jonnimo ñaami o wonti ɗon kadi balɗe ɗiɗi o ñaami ha o haari fii yo tuuyo makko ngon immano bone zina on o ndaaroyi debbo ɓurɗo marde dambe e ngari e nder saare nde yeeyowo hoore mum o yoɓi mo jawdi ɗuuɗundi o wii komi yoɓuma ɗo kon ko ya fitinmo ettoɗa haa o waɗa zina on e maaɗa mi heɓa komi aybinira julɓe ɓe jaka ko wonde woni on waɗata wonde on waɗay ɗum ɗo tumi faala heɓude makko komi yoɓuma kon noon ko fii yo o waɗ kala noon ka waawuɗa rewde ɓay ko golle ma wadde bone o haray komi yoɓuma kon a timmi si a waɗali ɗum a naɓata mbuɗɗin debbo wo ɗiɗo mi ñaamay o andama woni ukkondirde on na goreɓe men ɓayri o cuɓike ha timmi tamama tazayyur o udditanama baafal o naati ka abdoullahi bne husafa a sahmi wonɗo baafal sokama debbo on e faalede mbuuɗi ɗi o tawno o wawata fendu o naato tawi abdoullahi bne husafata sahmi no dari ɓaari kamaji ka o hippuno gite ɗe o cikki e honndu gordu ndu o andali ko debbo on ɓorni ha debbo on yaltide waɗere o wawa siwana debbo on yalti
lamɗo wi kayf tamma timmi debbo wi lam yatim timmani o e faalede ɗi mbuuɗi o heɓaali cuucal toñugol o fena e makko ko waɗi o ko moƴƴinɗo hakkunde mum e joomi mum ko heddi ko ngo anata fiimu debbo e faalede mbuuɗi ɗin e ɗuuɗude mbuuɗi ɗin o wi wallahi hada laysa bi insani o nane ɗum o komi huli wata taw ko jinnal o lorra en enen ɗo fof o wi ko waɗi no yiinuɗami ni fi kamal alzina wal jamal yiitere makko tippaali e ɓanndu am kami naati mi tawi himo ndaarude honndu makko ngordu ndun yiitere makko ɓantaaki ɗon haa mi yalti mi ombi baafanga mi waawata fenude fiyo mi ñaamuɗi mbuuɗi mi suusaali hay ɓattaade ino mbuuɗi maaɗi lanɗo wo mi okkiima ɗiyam o hekki o yehi on ɗon lanɗo yaltinni abdallah jooni yahu mi yaafanike yo haraja khaniman saliman li annahu aslaha ma baynahu wa bayna man wa bayna allah allahu aslaha ma baynahu wa bayna madha wa bayna khalqihi hakadha al amru ila an taquma saa innama atakhallufu minna falaibu minna imamu shafii rahimahullah ɓe maaki naibu zamanina wal aibu fina وما لزماننا عيب سوانا وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا إيانا فالعيب فينا لا في غيرنا كأنا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا ماذا هو الجواب قل هو من عندي أنفسكم كي من دون يولي ko yiiɗen wo huwa min indi anfusina idan in dallana ala cheyin maada yadulluna alayh an nusliha ma baynana wa bayna rabbina etoɗen hakkunde men e joomi men hento laaɓa hakkunde men e tagore makko nen tertoɗen sen etike moƴƴingol hakkunde men e tagore men wondude e yirbingol hakkunde men e taguɗo on ko neɓuɗen mahude yirbay ko joomi men mahaali yirba ka yirbata yirbay ko jemma juuti wo weete ka yo allah hon dandu weetirde jemma si ɗum woni wirtere ɗuuɗe ka haray idan ko honɗum waɗɗi en aw bina an ala hada min al an wa min al yawm mada alayna sarahatan an nusliha ma baynana wa bayna allah wa natakhalla an khalqihi se moƴƴini ɗon tun joomi men haray moƴƴini qadiya sabi'a silatu bun ashya min kibari tabi'in ñande goo o yalti himo yaada e setew ɗuɗungu ɓayɓe ari haa e nokku jemma yoni tawi ɓe seppi haa ɓe ronki ɓe wi yo ɓe ɗaɓɓuka ɓe fowto seeɗa e nder fowtagol ngol silatu yehi ɗaɓɓoy ka juula jemma seeɗa heddi ɓe fowta e ronkimo ɓe waaloto tungol silatu yehi naati ɗon e fammere wonciti ka juula tawi jaka ko fammere ngayuuri tawi hindi yehi ɗaɓɓugol ko ndi ñaama silatu naati ɗon habbiri darɗe ɗiɗi no juulude ngayuuri ndin ari tawi himo juulude o continue julde makko ngayuuri ndin ari daranimo ka becco ñaama ɓe woni ɗon ɓayri o juuli darɗe ɗen ɗiɗi o salmini o yeƴƴiti o ndaari ngayuuri ndin o wi'i hannde on ko ɗo mi faala feƴƴinde jemma haray miɗo anndi ko ɗo hoɗuɗa kono hannde yaw ɗaɓɓa ka waala haa janngo ara mi feƴƴay mbiɗ yo ngayuuri ndin hucciti fiɗɗi bukkol mum yaltin fammerne yehi few silatu immi continue habbirani ɗimmi kadi halas ayuha al ihwa alladi sakhara hada li hada ma zala mawjudan
ma zala wala yazalu ka sila wowlan ngayuri o wi hande luɓan ɗo mi gaynito ko mi fuɗɗi ɗo ko miɗo andi ko ɗo hoɗuɗa kono yaw ɗaɓɓoya ka wala hande ha janngo a nani yo ndi hucciti ndi yehi ndi rewtali hada mada kana yuslihuwa kono gonno moƴƴinde kanko hakkunde makko e ngayuri ndi kere mo wawi ɗum hombo wawi ñencude ngayu ha ɓe famodira hay goo sa moƴƴini hakkunde ma e taguɗo ndi o kanko oron kayndi ene musidɓe ko ɗum awa hanɗen aynude en honɗum bisaraha bi kulli saraha kene wa naqul bi saraha wa bi kulli saraha ko alda e ittitugol ko honɗum hanuɗen waɗude ni enen gila ɗo moƴƴinen ka no moƴƴini no moƴƴini ni ha joni moƴƴine ka toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala nde o arkisata en wawde moƴƴintinde hakkunde men e joomi men hara nun joomi men na kanko wonno joomi men hanno en ala ɗo ko waɗi en alda ko acca en ɗon en ala wadde ko handini en wonugol ɗo ko ɓay tun kanko ko halimun karimun woni ko waɗɗen wohimo jonnude en ko ñaamen yaren hiɗen ɓeydade ko faalaɗen ko hara num wona kanko hanno fuƴino en fuu ka awa acce change acce change eto ɗen change aynen hakkunde men e taguɗo ko naateten e mum wo aynitemmo ko wowleten wo aynitemmo ko waɗeten wo aynitemmo kala ko waɗeten aynenmo ko heddi kon ta lando few wallahi ayi aynoni moƴƴirde noon hara wata sifade ene ɓeeɗo fof hakkunde maɓɓe moƴƴi ka moƴƴaani alamande moƴƴi en yiyaali en yiɗa enen kadi waɗanede sifa ɗum ka babul karamat gasino teddingol joomi men jiyaɓe makko ɓen gasi lanni en yiɗa jeeyede ɓen ashabul karamat bimada yunalul karamat illa bi taa kon ɗum karama heɓorto sina ɗoftare joni ko enen heddi tammal kalamu rabbuna mahmudu وله المكارم والأولى والجود وعلى النبي محمد صلواته معناها قمري وأورق أود سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal